mateka y'u Rwanda hagiye haba ubujura bwinshi buhambaye bwakozwe mu buryo butandukanye, bwaba bw'amafaranga, ibihangano ndangamuco cyangwa ibindi bifite agaciro kanini. Dore bimwe rero mu bikorwa by'ubujura byabayeho mu Rwanda. Icya mbere ni ubujura bw'inkingi z'amateka n'ibikoresho by'umuco. Mu myaka y'1990 abakoloni b'Abadage n'Ababiligi batwaye ibintu bifite agaciro gakomeye mu mateka y'u Rwanda, harimo ibikoresho by'ubwami, ibyambarwa bya kera, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'inkingi z'amateka nk'ibishushanyo by'inyambo. Bimwe muri ibyo rero byajyanwe mu Budage no mu Bubiligi aho bikiri kugeza ubu. Ikindi rero ni uko mu myaka ishize hagiye humvikana ubujura bukomeye bukorewe muri za banki, aho ubujura bwifashisha ikoranabuhanga cyangwa ibikoresho bya gihanga ngo biyobore amafaranga ava kuri konti amwe ajya ku zindi konti. Hari naho rero byagiye bikorwa n'abakozi b'iyo banki bafatanyije n'abajura. Muri Kigali no mu tundi duce tw'igihugu hagiye hagaragara abantu bajya kwiba insinga z'amashanyarazi, ibyuma by'imihanda, iron bars ndetse yewe n'ibindi bikoresho bya leta bifite agaciro. Ibi rero byagize ingaruka ku baturage kuko byatumye serivisi z'ibanze nk'amashanyarazi n'amazi zidindira. Mu bice rero bikungahaye ku mabuye y'agaciro nka Rubavu, Nyungwe na Gicumbi hagiye humvikana ubujura bukorwa n'abacukura mu buryo butemewe cyangwa se abacuruzi ba magendu bajyana ayo mabuye mu mahanga. Mu mateka ya Afurika rero naho hagiye haba ubujura buhambaye bwakozwe ku buryo butandukanye, haba ubw'amafaranga, ubutunzi, ubw'imitungo kamere, ibihangano ndangamuco ndetse yewe n'ubusahuzi bwakozwe n'ibihugu byakolonije Afurika. Mu gihe cy'ubukoloni kuva mu kinyejana cya 19 kugeza mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, ibihugu by'i Burayi byasahuye ubutunzi bwa Afurika. Ibi byakozwe mu buryo butandukanye. Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ububiligi byatwaye ibihangano byinshi bya kera birimo za Benin bronzes, ibyuma by'amateka byo muri Nigeria byatwawe n'Abongereza mu 1897. Ibibumbano bya kera byo muri Congo, u Rwanda na Ghana nabyo byajyanwe mu Burayi, aho byinshi bikiri mu nzu ndangamurage zabo. Afurika y'Epfo, Congo na Sierra Leone byahenzwe n'ubukoloni bw'Abongereza n'Ababiligi bitwara zahabu, diyama na cobalt bikoherezwa i Burayi. Mobutu Sese Seko ayoboye Zaire ubu ni RDC kuva mu 1935 kugeza mu 1997. Bivugwa ko yibye hagati ya miliyari 4 na miliyari 15 z'amadolari ya Amerika mu mutungo wa leta. Yakoreshaga amafaranga ya rubanda mu nyungu ze bwite, yubaka ibibuga by'indege ku butaka bwe bwite ndetse agura n'amazu ahenze i Burayi. Mu 1963 abagabo 15 bateye gari ya moshi yari itwaye amafaranga avuye muri banki iherereye i Johannesburg. Bifashishije imodoka n'ibikoresho bya gisirikare biba miliyoni nyinshi z'amadolari mu mafaranga yari arimo. Mu ntambara yabereye i Mogadishu muri Somalia naho mu 1993 umutwe wa Somali National Alliance wateye abasirikare ba Amerika ufata igitero cyiswe Black Hawk Down, maze wiba intwaro ziremereye harimo imbunda za gisirikare n'ibindi bikoresho by'intambara. Mu myaka y'1990 imitwe yitwaje intwaro muri Sierra Leone na Angola yacuruzaga diyama mu buryo butemewe ikazigurisha ku masoko mpuzamahanga. Ibi byafashije abo barwanyi kugura intwaro bituma intambara zikomeza kuba igihe kirekire. Sani Abacha wari perezida wa Nigeria kuva mu 1993 kugeza mu 1998. Bivugwa ko yanyereje arenga miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akayabitsa mu mabanki yo mu Busuwisi. Nyuma y'urupfu rwe bamwe mu bayobozi ba Nigeria basabye ko ayo mafaranga agarurwa mu gihugu. Nyuma y'ihirikwa rya Muammar Gaddafi muri 2011 umutungo wa leta ya Libya warasahuwe cyane. Ibigo bikomeye by'ubucuruzi, amafaranga ya banki na zahabu byanyerejwe, bikaba bikekwa ko byagiyemo n'abayobozi ba gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro. Aya namwe mu mateka akomeye y'ubujura bwabayeho muri Afurika. Ariko se waba uzi cyangwa warigeze kumenya umujura ufatwa nk'uwa mbere ku isi mu buriganya ndetse n'ubutubuzi bwinshi yakoze akiba amamiliyari menshi y'amadolari kugeza ubu? Ubwo niba igisubizo cyawe ari wowe, yanyemerera uyu munsi twibanire mu kiganiro naguteguriye. Kiza kuvuga ku mayeri uyu mujura yakoresheje harimo kwigira pilote w'indege, kwigira umuganga n'ibindi, maze akiba amafaranga menshi y'amadolari. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye usanzwe nitwa The Green. Gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Ngaho kora subscribe, fungura inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese.
Frank Abagnale, umutekamutwe wahinduraga imyirondoro n'ubujura bw'ibitangaza. Frank William Abagnale Jr. yavutse ku itariki ya 27 Ukwakira mu 1948 mu mujyi wa Bronx muri leta ya New York muri USA. Se yari umucuruzi w'umuhanga, naho nyina yari Umufaransa-kazi. Akiri muto, Abagnale yakuriye mu muryango wifashije, ariko ibintu byatangiye kumugora ubwo ababyeyi be batandukanaga. Mu gihe cy'ubwana bwe yari umuhanga cyane mu mibare n'ubucuruzi. Ibyo byamufashije cyane mu buryo yakoreshaga mu bujura bwe. Yatangiye gukora uburiganya akiri muto, atangira kwiba se amafaranga akoresheje sheke mpimbano. Frank Abagnale yakoze uburiganya butandukanye, ahindura imyirondoro inshuro nyinshi. Aha rero dore ko yabikoze. Bwa mbere na mbere yihinduye umupilote wa Pan Am. Mu myaka y'1960 Abagnale yabonye ko abapilote b'indege bari bafite uburenganzira bwo kugenda mu ndege ku buntu, ndetse bagahabwa serivisi nziza. Yigize rero umupilote wa Pan American World Airways, ahimbarira ikarita y'akazi mpimbano, anagura impuzankano y'abapilote. Ibi byamufashije gukora ingendo ku ndege zisaga 250, agenda mu bihugu birenga 26 nta giceri na kimwe atanze. Yibaga sheki akazihindura maze akazibikuza amafaranga menshi mu mabanki atandukanye yo ku isi. Icyatangaje abantu benshi rero nuko nta ndege n'imwe yigeze atwara, ariko kubera ko yari umuhanga mu kuvuga neza, abantu bose bemeraga ko ari umupilote w'ukuri. Nyuma rero yaje kwihindura umuganga. Nyuma yo kubona ko kwigira umupilote bimaze kumenyekana, Abagnale yahisemo kugira ikindi kintu ashakamo inyungu. Yigize umuganga akoresheje imyirondoro mpimbano nabwo, maze abona akazi nk'umuyobozi w'ishami rishinzwe abaganga b'abanyeshuri mu bitaro byo muri Georgia. Mu gihe rero cy'amezi 9 yabaye umuyobozi w'icyo kigo, atanga amabwiriza ku baganga b'ukuri. Yashoboye gukomeza ubu buriganya bwe kubera ko yizeye abandi bakozi bo hasi, akaba aribo bakoraga akazi ke. Igihe kimwe rero hari ubwo yagombaga kugira uruhare mu kubaga umurwayi, ariko kubera ko nta bumenyi na buke yari afite, yitwaje ko afite uburwayi kugira ngo abashe kubisimbuka. Ku nshuro ya gatatu Abagnale yihinduye umwavoka. Abagnale rero yanahimbye ibyangombwa byamwemereraga kuba umwavoka muri leta ya Louisiana. Yatsinze ikizamini cya bariyeri nyuma yo kugikora wenyine n'ubundi. Ibi bikaba byaratangaje abantu benshi, kuko abantu benshi batsindwa iki kizamini nubwo baba barize kaminuza nyinshi, baranayizemo imyaka myinshi. Yabonye akazi mu biro by'umwavoka wa leta, akora amezi make mbere yo kugenda. Ku nshuro ya 4 uyu mugabo noneho ubujura bwe yabukoze kuri sheke mpimbano. Ubujura bwe rero bukomeye cyane bwari guhimba sheke akazibikuza mu mabanki atandukanye. Yakoresheje uburyo bw'ubwenge bwinshi, akora sheke mpimbano maze akazibikuza mu mabanki atandukanye ku isi. Yashoboye kwiba amafaranga asaga miliyoni 2.5 z'amadolari ya Amerika. Akaba ari umwe mu bajura ba mbere bakoze ubujura bw'imibare minini muri Amerika. None se undi umujura yaje gufatwa ute na FBI? Mu myaka myinshi FBI yakomeje kumuhiga, ariko ntabwo byari byoroshye kuko yahinduraga imyirondoro kenshi. Mu mwaka w'1939 Abagnale yafatiriwe mu mujyi wa Montpellier mu Bufaransa, nyuma yo umukozi wa hoteli acumbitsemo yamugiriye amakenga. Polisi yo mu Bufaransa yaramufashe maze ihita imuta muri gereza ifite amabwiriza akomeye cyane. Nyuma y'igihe gito yoherejwe muri Suwede, aha naho ahakora uburiganya bwinshi. Muri Suwede bahise bamwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1971 Abagnale yakatiwe igifungo cy'imyaka 12 muri Amerika kubera ubujura bwa sheke n'uburiganya bw'amafaranga. Yafungiwe muri gereza ya Federal Correctional Institution y'i Petersburg muri Virginia. Nyuma y'imyaka 5 muri gereza, FBI yaje kubona ko ubuhanga bwa Abagnale mu guhanga uburyo bushya bw'uburiganya bushobora gufasha mu kurwanya ubuhemu bw'amafaranga. Yararekuwe rero, ariko yemera gukorana na FBI mu gushakisha no gufata abandi bateka mutwe nkawe. Yafashije FBI kumenya uko abantu bateka imitwe, ashinga n'ikigo yise Abagnale and Associates gikora ubushakashatsi ku buryo bwo gukumira ubujura bw'amafaranga. Frank Abagnale yahindutse umwe mu bantu bafasha inzego z'umutekano kurwanya uburiganya. Yanditse igitabo cyiswe Catch Me If You Can, gisobanura ubuzima bwe n'uburyo yakoze ubujura. Muri 2002 filime Catch Me If You Can yarakinwe, ishingiye ku buzima bwe, aho Leonardo DiCaprio yakinye ari we, naho Tom Hanks akina nk'umukozi wa FBI wamuhigaga. Yaje rero kuba umujyanama wa FBI mu gukumira ubujura bwa sheki n'imyirondoro mpimbano. Ubuzima bwa Abagnale bwerekana ko ubwigenge bushobora gukoreshwa mu nzira nziza cyangwa mbi. Nubwo yari umutekamutwe, yari umuntu w'ubuhanga budasanzwe. Nyuma yo gufatwa, yamenye ko ashobora gukoresha impano ye mu buryo bwiza, afasha abandi kurwanya uburiganya. Yabaye urugero rw'uko umuntu ashobora guhinduka nubwo yaba yarakoze amakosa akomeye mu buzima bwe.
nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe ufungure n'inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.